Hürmetli konaklar, kımbatlı, mine bugün bizim enimizдің туылған күніне қымбатлы уақытларыңызды бөліп келіп отырғаныңыз үшін рахмет. Міне бүгін інім 60-ға шығып жатырыпты. 60-ға шыққан жасы өзіне құтлы болсын. Бір бала шағасы менен, ұл қызлары менен сол мазмұлы жасасын. Құдайдың берген жасының шегі жоқ. Сол дастарханы толы болсын. Денсаулығы бекем болсын, ұл қызларының алдында аман болсын. Сол мына ағайын туғанлар, мінекей бүгін туысқанымызды сыйлап келіп отыр екенсіз. Рахмет сіздерге де. Сол семьяларыңызда бақыт болсын, денсаулығыңыз мықты болсын. Сол жақсы күндерде сондай ұшыраса берейік. Аспанымыз ашық болсын, еліміз парақатшылық болсын, нанымыз көп болсын, денсаулығымыз бекем болып, ешкімнің орны жоғалмай, осындай мерекелерде һәммеменен көрісу несіп ете берсін. Ассалаумағалейкум, меймандар, той қатынасушылары, мінекей бүгін үніміз Зиннетдиннің 60 жылдық тойы. Құдайым тойларға аласын. Құдайым жастарына жас қосылып, Алланың берген жасын со Құдайым бала шағасы менен ел халқы, ағайын туысқанлары менен со бір жақсы, маңызлы, тиянақлы қылып өткөрсін Құдайым. Ендігі жақларында Құдайым жақсы күндерде Құдайым елдің тыныштығында, халқымыздың аманшылығында со Құдайым. Дастархандарымыздың толы Құдайым со тыныш жақсы күндерде Құдайым со Алланың берген жасын жасап Құдайым со бір тыныш асуда жақсы күндерде бақытлы өмір сүрсін Құдайым. Ұл қызларының рәтін көрсін Құдайым. Алла ұлларын үйлендірсін со Құдайым. Жақсы күндерінде мына ағайын туысқанлар һәммеміз тойларды тойларға ұластырып, жақсы күндерді тойларды бөлісе берейік Құдайым. Құдайым, мына келген қонақтардың аман-есінің қадамдары құтлы болсын Құдайым. Жақсы күндеріне со тойларына барғаймыз Құдайым. Со мына елдің тыныштығында мінекей со 1 май байрам қарсаңында бір жақсы той болады. Тойларымыз жақсы өтсін, тойларға ұлассын. Себепші ініміз со Құдайым бақытлы болсын. Үлкен бір Құдайым ендігі жағларында со 60, 70, 80, 90, 100 жастарында Құдайым һәмме аманшылықта, денсаулықта жақсы күндерде тойлай берейік Құдайым. Алла со рахмет, тойларға ұлассын, жастар баламыз бақытлы болсын Құдайым. Hürmetli ағайын туысқанлар, бүгін мына себепші біздің Зиннет ініміздің туылған күні өзіне құтыл болсын, жасына жас қосылсын. Мына Базаргүл келінімізбенен алдымызда аман болсын. Һәмме уақытта келсек, осы шаңыраққа жақсы ниет тойға келгенбіз. Мына Зиуат баламсам үйленіп, соның тойларында отыра бергенбіз. Һәммеге рахмет. Assalamu alaikum hürmetli toy meymanları. Lekin bugün şаңырақта басылып отырған тойлар қаласын дейміз. Сыртта тұрған барша меймандарымызды тойханамыздың төріне сыйлы дастархандарымызға бәрәт етеміз мархамат.
halkı bas bugün şadlıkka bölenip qarajas bugün. Hastellep halkımның adölü dastırın toy baslauga növbet kelip turib. Kadirli konaklar. Mineki bugün halkımız bayramdı bayramga. Toylarda bolsa toylarga bastırıp atırgan bir paytda el silagan, el hürmet etken şаңarak bizim mineki Jaslıkön ağamız Zinaddin ağamız bilen Bazargül apamızın şаңaragında ullu şadiyana toylar baslanmakta izler. Yani aytganda bizim mineki Zinaddin ağamızın 60'ta herın qarşı alуу münasebeti bilen ullu toylar baslanmakta. Hem şаңaraqta baslanıp atırgan toylar oң bolsun, ağamızın jasın Allah talam şeklemegi dep bir qol şapalaq bolsun izler. Barcha mehmonlarimizda shunday yaxshi niyat to'ylarga yetkazsin deymiz. Xalqimizda ajoyib bir gap bor. Oltin alma, duo al, duo oltin emasmi deydi. Shunday ekan, o'sha shаңaraqdan bir qator jasliqlarni iltimos etib qolamiz o'zlarining aktualliklari bilan saltanatli kechamizni ochib berularini. Bizimdagi jasliqan anamiz, Minayda anamiz kerak. Qolaversa Davlatboy Xudo og'amiz kerak. Manbetali og'amiz bilan Gulayim opalarimiz kerak. Sifaddin og'amiz bilan Kamil opamiz kerak. Uzoqboy og'a, Aqjan opalarimiz kerak. Qolaversa bizimdagi Zinaddin ağamız bilen Bazargül apamızın Oylasar Kengeseri murunduq ata enesi Karim ağamız bilen Kanşayim apalarımız keleyik. Kelin ata atalgan jaslıklar, aktuatliklerimiz bilen saltanatlı keşemizni baslandırıp beringler. Jaslıklarımız kelip boldu mu? Kele koy. Davletboy ağa kel. Xudo ağamız, solay mı? Toy iyisi Zinaddin ağa, Bazargül apa. Bazargül apa qayda? Bazargül apa Usmonda bo'ldi sizlar. Qaparsizlarmi? Kelaman, sahoba ağalarimiz bor edi. Assalomu alaykum, jasliqlarimiz xush kelibsiz. Shаңaraqda boshlanib o'tirgan to'ylar oң bo'lsin deymiz. O'zlaringizning aktualliklaringiz bilan saltanatli kechamizni ochiq deb jariyalab beringlar, marhamat. Assalamu alaykum aziz dostlar. Toy mehmonlari. Bugungi to'ylar hammaga qutlug' bo'lsin. Mesele bir şeyin özünün sıfatını yazın özüne tutul olsun. Ayrıca amaçların sağlığını da zirvelimizde çıkartın zamanında yaşlarla çok olsun. Aynı kızlarının tatmin olsun. Yılın sonunda gördüğüm Ramazan kollarını buluştu olsun. Yaş günlerde kollarda çok zayıflarından
Rahmet. Şahsıgüllerimizden aytılıp atılgan akıbatlıkları Aladırgayında kabul olsun deyimiz. Bizimdeki Ayşe Kıdağa yapamız var mı jakı jerde? Ayşe apa? Var mı keyin Ayşe apa? Marhamat toy tilek кезеги және де апаларымыздан жалғастырамыз. Құрметті қонақтарымыз, мінекей бүгін шарапатар семьясының арасында 60 жылына келіп отырғансыз. Құдай мына зинаттың жасы өзіне құтты болсын. Сол жастың шүйесі Құдайым берген шәйін жасай берсін. Мына бала шағасы мен жақсы қызларын тұратын болсын. Сол ұлдарын үйлендіріп, қыздарын жатып, соның қызықты күйлерін көріп несіп ете берсін. Сол аспанымыз ашық болсын, намыс көп болсын, денсаулық тектен болсын. Сол той тойлағандай денсаулық берсін. Әммеге сол тойға мұрат етілмен, сол той бола берсін денсаулық берсін. Assalamualaikum warahmatullahi Жасы жоқ, шекарасы жоқ, жасы шекараның бағай. Лепіттер балам деп атып, баласына да бұл кел жақшы деп келін алып, қызларын жақшы деп бағай болып, ақыл түсіп, бізіне еп жүру несін етпей. Әрмен сіңдесінде аманлық болғай, болғай кетелерді қар несін күндерінде, жақсын ет болғай, қой болғай, 60-қа шыққалы, 60-қа шыққай, 60-тан мүмкіндерге Алла-Тағаламның берген жасы мол болғай, һәм уақытта несіптеріміз мол болып, жасы ниетті үстіне тойдан тойған ойнап күліп, жеткенін несіп етмей әмнеге. Зинат, Базаргүл, мына 60-ға шығыватырсыз, 60-тың асқарына жасыңыз құтты болсын. Құдайдың берген жасын мазмұнымен жасағайсыз. Олардың қызықтарын жасы күндерін тойлау несіп етсін. Жақсы жерден келін арқайсыңдар. Бермеймін. Ne aytamiz? Qo'rqmasdan pulni keltirmaysin, yig'may qolsin. Güllerimizden aytılgan akıbatlıkları Aladırgayında kabul bolsun deyimiz. Zinetine vakıtlı olsun, alkışlasınız. Her daim aman bolsun, altın basınız deyimiz. Terbiyeli olatılan o kızlarımızın rətin Bazargül afamız bilen tem görüp, kısa kartayı nesip etsin. Estelik için bir suretlerge түсіп koyayım. Şahsıgüllerimiz bugünkü gün, erteki günün tarihi deydi. Estelik için bir suretlerge түсіп olayım. Elhamdülillah restoranın şahran fotoğraf çekimleri hizmetinizde.
жақсы ғой осындай да келеді, 75 жерді жеткеріп, қол көмегін береді дейді бар екенler. Туысқандар аман болғайсыздар. Zinadin ağa Bazargül apa. Berman kelip azmazdır kelin Zinadin ağa Bazargül apa. Hayırlı. Bazargül apa. Kelip Berman kelip. Toy iyesi Zinadin ağa Bazargül apa. Berman kelip kelip. Berman kelip kelip. Al endi barcha mehmonlar diqqat e'tiborimizni o'rtaga qarataylik azizlar. Bizim mineki Zinadin ağamızın ustunday jap-jas bo'lib yurib kimning arkasida deb o'ylaysiz? Kimning arkasi? Ya? Ajaponning arkasi, Bazargül opamızning arkasi solaymi? Hay, rahmat. Men shashning ag'arib ketib kimning arkasida? Olan Bazargül opamızning arkasi solaymi? Rahmet. Bayağıda bir hayal aytgan ekan, bir erkekni shashni ag'artolmasak, nesini hayal qilib yurmiz deb. Rahmet, aldığımızda aman bo'lg'aysiz. Bu yerga chaqirgandan maqsadimiz meneki şu vaqtda kelgan bu qizlarni tarbiyaladingiz, sol qizlaringizga yem-yem yegizdingiz, kiyim kiygizdingiz. Meneki bugungi sizning 60 yosh yubiley to'yingizda sizlarga arnab kelgan sovg'a salomlari bor ekan, so'larda da bir qabul olingizlar, o qizlaringizdan. Al barcha mehmonlarimiz diqqat e'tiborimizni o'rtaga qarataylik azizlar. Böyle izzetli dedi. Ata-analarımız aldığımızda aman boğay, kol şapalaklar ve kollap duraya sizler. Kol şapalak bulsun azizler. Hemen üstünde жақсы ниет toylarga жеткерсин. Telefon, hay ma. O kızlar bir estelik için suyunda geçsin olay. Şamaran arızalar kutusu var o kutlar ya böyle. Kızlarının olsun sağlık salonları şahs günlerine toylarda versin deyimiz. Bizim buradaki Zinadin ağanın kolektif cemaati var mı? Kolektif cemaati. Zinadin ağanın kolektif cemaati. Bir 2 yaşından keleyik. İlhanbek restoranının astağınlar tartılmakta barcha mehmonlarimizga jag'inda ishtirkli o'tirmiz. O'rnlarimizga jayg'ashib o'tirdilar. Hozir bo'yin javob savol ettiramiz. O'rishcha so'ylab o'tiramiz.
Hazır kılıyık, mineki kolektif cemaatini alıp kelgen sağga salımları, adresatlar var ekan, salay mı? Kel, marhamat. Assalomu alaykum. Hurmatli Nuriddinov Zinoddin Sharafovich, barchamiz uchun qadrdon, o'zining haqiqiy odamgarchilik pozitsiyasining har birimizning yuraklarimizdan bektem o'rin olgan kasbimiz Zinoddin, sizga 60 yillik yubileyingiz bilan chin ko'rdim, qutlaymiz. Sizga bektem sog'lik, sağlığın bayramchiligini martaba, ustoqning davosinday kenglik, amuding suvinday tatlı umr tilaymiz. Бағыт, ықпал, әумет, дәулет, әмеше жолдасыңыз болып, сағанаңызда ешқашан әрекеттесін. Ізде қалып, алың, жасуағың, бағыт деген зымырайды қас қағып, жыл карваны тоқтамастан зымырап, бүгін көрдің 60 жастың асқанын. Кәсіпкеріміз Зinoddин аға, бақытыңызға көз тимегей, сүйсе ақыл сүйсін, жерлер сүймегей, Базаргүл менен ақылғансын рақатын көріп, жетістен де зәрде қатып имеги. Rahmet, kolektif cemaatine bir hoşemet, hol şafalaklarımız etsin. Yaxşı günlerinizde, toylarınızda qaytsin. Estelik şu bir suretini tutayım, kolektif cemaat. Bir maqal var, qonak kelse kutlagan mehmon kutuv qanqasin kelsin. Kim kelse de Qaraqalpoq eline hech biri yo'q, kevli kutib ketmagan. Azizlar, Ruslan bilan saltanatli kechimizni ochiq deb jaryalaymiz. Ilhombek restoranining astamlar tortilmoqda barcha mehmonlarimizga javonli ishtirok o'tirib, saz so'hbatlarimizda sizlar uchun davom ettiramiz, marhamat. Qonaqlar, bugün mineki enemiz 60'a çıkıp eken 60 yaşı özüne kutlu olsun. Yaşına yaş olsun, Kuday'ın vergen yaşını yaşay versin, kızların öğretin görsün, akıllık görsün, şavlık görsün, kulluk görsün, bir mazmullu ata ana bolup yetişsin Kuday'ım. Ağayın tuğallarga da rahmet Kuday'ım toyga gelgende, hem evinde toy bolsun. Kuday'ım Bazargül menen toylarga ulasıp 60 yaş, 70 yaş, 80 yaşka çıkıp 90 100'ge çıkan toylarından köre bergenimiz. Balalarının, aklıklarının, ol kızlarının, kızıklarının her daim körüp aldığımızda aman жүрсün, bizler hem kuançların bölse berek, özlerine onu bölse versin. Зинат Құда менен Базаргүл той беріп атыр, тойға ұласын. Себепші мына Зинат Құдамыз ғой. Жасына жас қосылсын, Құдайдың берген жасын мазмұнымен жасасын. 60-тың асқарына шығып атыр, және бір 60-ты ен берсін. Сонына ұл өсіріп атыр, қыз өсіріп атыр. Немере сүйіп атыр қыздардан, ендігі жағында маңдайларына бір жақсы жерден келін бесін, Құда жел жаттап болсын. Солардың жақсы күнін тойлау несіп етсін. Тойы қаласын, 60 жасын құтты болсын Құдай. Туған күндеріңіз құтты болсын. Зинет жасына жас қосылсын, балаларының рахатларын теңдей көріп байсықпенен бірге. Сол ертең балаңды үйлендірген тойларда да жүргеніз, қыздарыңыз бақытты болсын, өнсін өссін деймін. Шығып атқан жасың өзіңе құтты болсын. Құдайдың берген жасын жасай бер. Базар мен бақытты тұрмыз кешір, тойың той қаласын. Құдайдың берген жасын жасасын. Алдымызда аман болып, бала шағасының, кемпірінің алдында аман болғай. Құдайым сөз жақсы ниет етіп отырыпты, баламды үйлендіремен деп отырыпты. Барлығы мақсатлеріне ерісе берге, өзінің жасы өзіне құтлы болсын. Құдайым сөз ұсындай жасыларды әммеге де тілеймен, әм мына отырған коллективінің атынан ден саулық тілеймен әумейін. Assalomu alaykum. Hozir barcha qonaqlarga bugun Yunus Zinoddin 60 maskanasidan bo'lgan so'z Yunusning bezori bo'lsin. Kimisi amal bo'lsin. O'zbekiston qizlarining o'zlarini kiyimda ko'rib, yaxshi kunlarga qatnashmoq qilish. To'ylar Alloh so'rasin.
60 yaşını doldurup atkan eken Kuday'ın dediği yaşını жасай берсин. Kızların rahatına bazarı olsun, iyi olsun. Kuday'ın rahatına sabırın. Şimdi uşasın, soyları görün, nağılın uzatıp, kızların uzatıp, onu yönetine söylemede kilimdi. Rahmet, klasslardan aytılan akıbatlıkları Allah bergeyinde kabul olsun deyimiz. Oldu mu klass? Oldu. Rahmet. Şiyanında işçiyetliği oturup, bir 6 kız keleyik ortağa. 6 kız kolektiv cemaatinin, ağayınlardan, bugünkü toyumuzda kızdıraman dep kelgen kızlar, apalar bolsa, jengeyler bolsa, kelin ortada savgalı oyunlarımız bir davam ettireyik. Azayıp kaldık. Kel. Ağayınlar, klaslı kızlarım, malades kelin. Şu 6, 7, 8, 9. Gelin klaslı kızlar, sizlerge bir sesi yatmalar olur mu? Şu 6, 7, 8, 9. Bir kız gelin yendi, bir kız o bırakın dolmasın. Gel. Sen? Neşe bu kutlu maskara? Şu 6, 9, 10, 11 keyin sizge ruhsat. 10 bolamız. Şu 6, 9. Oldu şu 6, 10. Ya. Sizli şeyimiz, kakrası özü. Al endi apalar boyunun şartımından da hazır dijitalde müzik oynadı. Şahsla oynayımız aralasıp, men bir sanda aytaman, 5'i desem 5'i kaptaldağlarını qışaqlasıp qalımız gerek, yaxshimi? Tushunilmi? Kaptaldağlar meni. Chibermayasizlar. Şaqa oynaymiz. Rahmet siz beraber. Rahmet. Chiver maestro. Klasın kızı bermen gel. Rahmetim olsun sizge. Rahmet. Klasın kızı. Bu ne yaktaman? Rahmet. Klasının kızına öz minnettarçılığımızı bildiremiz. Endi nişev kaldık? 7'mi? Şu 6. Nişev masxara? 8 miskarmı? Endi bir sturşukten alып keleyik. Bir sturşukten. Bir qatar qilib qo'yamiz. Oyunun şartını azmaz o'zgartaylik. Hozirlarda arzon o'qimay, qimmat o'qiy aralashib, bir mo'jizgo'y o'qiydigan ish chiqib baratir. Bir qator qilib qo'yib olaylik. Stolchining oldidan chiqib apalar. Endi oyunun şartı bunday qayta muzika o'yinlar yaxshilab o'ynaymiz. Men to'yxonada bir zatni aytaman, bir harfni aytaman, sondan keladigan zatni olib kelamiz, ya bir zatni aytaman. Soni olib kelib o'rnimizga o'tirishimiz kerak. Sizlar degan vaqtda bir stolchik olib tashlagan bo'ladi. Bana xafagarchilik bo'lmasin. Hammaga 7 stolchik nechamiz bu yerda? Sizning stolchigingiz qayerda? Bulay qarab turibsiz. Bulay ketib borasiz. Stolchikning qasdida turib bo'ladi. 7 mi hammaga? Şu 6, 7, 8. Chiver maestro. Şaka oynayımız. Oyunda tımarga almadı kızlar.
Zıdan geledi kızlar. Zı. Otur. Endi o'yib jardam etgan qo'yadi endi. Kuz qaşık degan dil kuchli bu bizlarga. Keling, berma, kimga chiqaldi? Kim. Berma, nega keldik? Zagoski deb o'tirmayapti. Zagoski bormi o'rda? Zagoski. Sizni to'yga chiqmoqqa oynaga qarab qo'y ko'rmadingmi? Zagoski taqdim deb. Rahmet sizga. O'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Qizlar turaylik. Şimdi devam ettiramiz maestromizga. Oha, qaysi ishni yaşamız. Şaqan. Qaychaman anday. Qaysini kasallay. Şaqan o'ynaymiz. Bilog'aya atmasay, qaysi kamni bilay. Sana banda bo'libdi. O'zlarimda bari. O'zing saldin qalbima, ketma ko'zimdan bari. Oradan gidelim. Otur. Aslık amayla. Vay, kadarda degen niye kaldırmayıp bilsin. Niye geldik? Römkö. Siz ne? Römkö azam beni yıklatacak. Kuyuşurma ne bileyim mi? Koy yedim ondaydı. Siz ne? Römkö yedi. Ne oldu? Kalay mı? Ne kılam sonda özleriz kelsesiz mi? Qaytdan oynaymiz. Jiber onda qaytdan oynaydı. Jiber maestro. Şaka. Ne geldik? Ökşe? Qaysi ayaqning ökşesi ko'rsatib tursa? Hammada bo'lsa qani? Ko'plikning ökşesi. Aha. Endi adamda da ökşe degan bir şey bo'ladi, so'laymi? O'zimning ökşem. Siz ne? Endi oyoqda ökşe degan zat bor emasmi? Endi azmaz o'ylanu kerak, rahmat. O'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Kızlar endi turaylik, hammada qo'l telefon bormi ya? Qo'l telefon bormi? Yaxshi ber onda, maestro. Şaka. Neden gelirsin? Bir suç koyumuz gerek ya. Hani niye geldik? Kalbasa. Kim birinci geldi? Kamila'nı alıp geldim. Oğlum ben yiyik adam çıkartıysam bir suç koyup beni yıkatacak mı bunlar? Kesa. Bunun içinde mi? Kartoşku mu? Niye geldiğinden bilmeyiz. Siz ne? Kamila'nı alıp geldi diye rahmet.
Kim keç kaldı sonda? Siz mi? Bir şapka gelmeyi paydaşı uğurmuş yok o. Kamil ekimiz otura koyun geldi. Rahmet. Şimdi devam ettirelim, Şibir Maestro. Мың сомлық тиын алып келеміз, мың сомлық тиын. 2500 қабылдаймыз, 2500. Мың сомлық тиын. Тезірім. Біраздан, Шынбайға біраздан. Маршта бетін ағалардан сорам баршыға. Мың сомлық тиын. Suming up here, this is where Rahmet. Endi o'tirganmen o'rin yo'q, apa qayerdan keldik? Qayerdan keldik? Ya? Klasna kızı bilemin tanıttım, o qayerdan geldiniz? Nöksüstün qayeri? Saranşa? Kakrasın o Saranşaga 2 ret barıp qaytıga жетеді apa. So tiyimmen 2 ret barıp qaytasam, mına toy iyesi zinetinadan sizge sovg'a. Rahmet. O'rinlarimizdan turamiz, davom ettiramiz qizlar. Shaqqa. Söz meydayın aşığında bas Kesegen kağıp durmun aş Bravo söz meydayın aşığında bas Sarınıp kalsın deysin de Sarınıp kalsın deysin de Kanıqıp kalsın deysin de Şalıqıp kalsın deysin de Həlde benim çürügümde ağırıp kalsın deysin de Kol telefonlarımızda alamız. Şaşı yok adam bir söz götürür. Şaşı yok. Şaşı yok adam bir söz götürür. Şaşı yok. Taz bulu gerek, taz. Restoranda bakıyor. Bizim köyde sizlerden şarkı çeşitli mi var? Başka adamlarım var. Otur mu orada? Otur. Sizlerden ben bakayım. Hani sıkı. Dayımız, mınav. Sizge kim болады? Hiç kim емес. Бұнаны өшіп тұста, үйге барғаннан кейін салқын ұрыс болады бірақ. Тым жақындап кеткенсізде былай кетті дистанция сақланды шай. Масқара. Рахмет. Сізге өз minnetdarchiligimizni bildiramiz. Şibir Maestro, davom ettiramiz. Өшіп тастады әрін. Ой, масқа. О, берман кейін тайқаны. Kol telefonlarımızı alayım. Mortu var adam mecbur tutuyoruz. Mortu var. Mortu var adam. Açsın. Mortu var adam. Gel. Hani? Hani maskara? Qaytdan түсdіңіз bе? Mortam shasham bor ekan ya. Rahmet.
Sizge öz minnetdarçılığımızı bildiremiz. Endi oyunning şartini azmaz özgerteyik. Berma kelinlerdi. Rahmet. Murtni bayqaga, murt kerak bo'ladi, keyingi to'ylarda da kerak. Berma keling. Endi oyunning şartini o'zgartamiz. Berma yaqinlab turib, bir-biriga yaqinlab, ha. Endi mashinaning zapchastlarini aytib bersamiz. Sizdan boshlay qo'yaq, ketdik. Qapitaldagilar qabullanmaymiz. Rol. Balonka. Tormoz. Balon. Ayna. Ibar. Amortizator. Diska. Divan. Kreslo degan video qo'ymaymi sizlar? O'tiradi ne sol? Ati bormi? Berma yaqinlab tur. Qapitaldagilar qabullanmaymiz. Сцепление. Шайба. Ободок. Диска. Motor. Siz döngülük pazarda tertas demeysizmi? Maskara amortizatordan qo'rqmaymi? Berma yaqinlab tur. Ne var? 1 2 yarim. Kapsı qabullaymiz. Aptechka. Switcher. Dvigatel. Ne var? 1 Şöküş. Yaxshi. Bak. Rezingsi. Neni rezingsi? Kamera. Ana. Nesi jamarda? Gaz qiyatni degani bilan. Ne qildingiz so'ng atni? Qiyat bosh o'tdingmi? Gaz balonu. Kapot. Gaz berетін tormozning qasida turadi. Ключ. Motor. Motor aytildimi? Motor ketdi deydi. 1 Bagaj. Bagaj aytildimi? 1 2 yarim. Nesi? 3 Rahmet. Sovg'alardan keling. Aynaning ishini ketdi. Bakovoy, sakovoy, bari bu yo'qlatib qo'ydi. Rahmet. Rahmet. Oyunumuzning jeng'ibazi deyikmi? Rahmet. Ajipamizga bir qo'l shapalaq bo'lsin. To'sqanlarni. Rahmet. O'yinda bir-birini jeng'u yoki jeng'il emas, to'yimizni qiziqli qilib o'tkazib o'tafalar. Rahmet. Viktoriyalar o'yinga qatnashgan apalarimizga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Ilhombek restoranining so'z so'zlarini, o'yin zavqlarini sizlar uchun davom ettiramiz. Barchangizga Qundayimizning 60 yillik yubiley to'yi ekan. Xudoy rasmimizga ras bo'lsin. Endi deymiz, shunday 60 yillik, 70 yillik, 90 yillik to'ylarimizda da bizlar guvoh bo'la berek. Oldimizda omon bo'ling, to'ylarga alasa bersin. Oldimizda meni jaxsizga jax bo'lsin, umr jaxsiz uzoq bo'lsin. Nasivatdan o'yin ko'rib, aqliq suyib o'tira bergaysiz. Ularımızın, aqliqlarimizning rohatini ko'rsin. Mine bugun ağamızın 60 yıllık to'yi jasına jas qo'shilsin, prezidentlerning oldida, bizlerning oldimizda omon bo'lsin, hamma yoqdan niyatlarni jetib, ko'p uzoq rasasın. To'yga kelib qoldik. Zinat dinin to'y qalasin. Tug'ilgan kuni qutlug' bo'lsin. Enjoliga bekkan bo'lsin. Shunday Ağayın coşkandı, yürü yoldaştı, kolektif işlem, toy vermet kılingen, toy kalarsın budayım. Budadan bir жақсы yeditken buda bari orada versin. Ol kızları var, bärinin baktın versin. Budayım жақсы yeditken buda bir köp zatlardı. Bari orada vergeyin. Qoğuşlarımız, Qo'ng'is qova, ağay tuqqan hamma vaqtda yaxshi kunlarda qatnasha beraylik to'ylarda. Zinat, to'y qalarsin, Jo'rajon. Zinat ağamız 60'ga chiqib o'tirgan. Mana chiqqan jasi o'ng bo'lsin, qutlug' bo'lsin. Xudoim bergan jasin jasasin. Xudoim shu barqilla o'g'izlarning oldida o'ynab kulib yuraversin. Chaqirganda amalliq Şotkan jigitlerine ben yaxshi niyet, amallık dileymen. Alamarka to'ylar qo'ysin. To'y bo'lsin. Jasay ber. Bärni guvoh bo'lib jura bergaymiz.
туғаныңыз құтты болсын, жасыңызға жас қосылсын, Құдайдың берген жасы еш уақыт шектелмесін. Апам мені алдыңызда, ұл қыздарыңыздың алдында аман жүре берің, қызықтарын теңдей көре берің, тең қартаю несіп етсін. Біздердің бақытымызға бәрін ойлап күліп жүре берің. Аямайдың бағасын, үй болайық екеуміз бағындырған барасын. Ақ жүзіңді сағындым, бұл жалғанда мен сенің, айнымайдың бағымның, жанарыңнан айналдым, әлі өзіңді бұл жалғанда мен сенің, айнымайдың бағымның, жанарыңнан айналдым, әлі өзіңді бағымның.
kalmasın demiş. Yine de oyun zavklarımız devam ettiriyoruz. Acayip sazlarımızı güzel. Zinettin ağamızın bir qatar klassdaşları, qurbi qurdaşlarının soruları boyunca ajoyib sazlarimiz marhamat. Qurdaşlar yaşaymiz. Şaşırmaz, hayvan olacak derken
Rahmet oynagana kollarınız olmasın. Jerde oyuncaklarımızı devam ettiremiz. Toyumuzun kadın meymanı Bahar Ulbos'un soruları boyunca. Singilleri Bahar Ulbos'un soruları boyunca. Acayip sorular. Dörtada singilleri yaşamak. Bahar Ulbos'un soruları boyunca. Soyumuzu kadını imana bakar, olmasın sıraları boşacağım sazlarım. Dünya serinin bağlar, muhabbetle zürrüm var. Aracadır benim kalmaz, almam onu kıyıdan kar. Sensiz bağlar sana, sensiz bağlar yaşar. Ziyadattım ben bari sana, hamzum. Madem resmin bağlar bir sayın, biz bağlıya, kubasa bile yüksek. Rahmet oynagana kollarınız olmasın demiş. Jerde oyuncaklarımızı devam ettiremiz. Toy iyisi.
iyi ki olacağına boş olacağım. Rahmet ağabey, endigi to'ylarda ko'rsatgancha qo'sh salomat bo'lsin. Ilhombek restoran administratsiyasidan o'z minnatdorchiligimizni bildirsangiz bo'ladi.